ba itshoketse dipula tsa mesong ono go ka emela kgato e mosola. Bakgweetsi ba dithekisi mo Tshwane ba leng maloko a mekgatlo ya Santaco le NTA ba tshotse megwanto go ralala Tshwane ka maiteko a go tlhagisa bosenyi jo bo tlhasetseng dithekisi mo sešeng. Go nna go nnile le sello go tswa go bapalami ba rona ga mmogo le bakgweetsi ba rona ka go tshwariwa poo jalo ke digongwana tsa disenyi di thometse le gone ebile ba bangwe ba di-driver tsa rona setse ebile ba lobile matshelo ba re senyetsa ba tlhakisa batho ba borena. Taxi a e sa le safe o bile ka mogone re tlwaetse ka baka la batho ba ba berekisa di-taxi go tlhakisa batho ba ba. Mekgatlo eno ya re kgonne go ka thusa mo go tshwareng maloko a digongwana a waneng a tshwara bapalami le bakgweetsi ba dithekisi poo. Venture e ready ntse tshwenya ka fa Wonder Park le bo Amanda Seg basimane ba me ba wele ka yone ba ne ba itshware ke bua yana e mo diatleng tsa maphodisi. Ba simolotse kwa teropong mme ba feta kwa kgaolong ya Akasia go ba belaelwa ba neng ba iketsa bapagami ba dithekisi mme ba tshwara poo morago ga go tsena mo dithekising mme ba ile ba feletsa letsholo la bone kwa Soshanguve. Mo mmileng ba ile ba tsibusa bapagami ka dikotsi tseo ba di lebaneng le gore ba dithekisi ba samagane le tsone yang. Batho ba ba tshwarang di-passenger poo ba senya lebitso la taxi industry. Re namela re tsohile a re sa le safe mo tseleng. Nna se bantse ba tshwarang poo ba tshwarang di-app mo difounung app yona sa guarantee. Bakganni ba ikanne go ka repa fela morago ga gore ba belaelwa ba llele ke tshipi. Ka bagare NTA e ikwetse go tona dipalangwa Fedileng balula go rebola madi a COVID-19 relief funds. Tona e tlile go samana le ditopo tse ka moso. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.